Berani kan? Kasih bunda. Kasih bunda. Ayo. Diam guys. Aduh. Bul, lu lihat gua gini gimana, Bul? Hah? Bangun. Ngapain sih lu? Lihat gua gini gimana? Dia minta amit. Sayang dong. Yoga! Hai guys, subrek gak lu? Kalau nggak subrek, gue makan lu. Selamat menonton, enjoy. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi bersama gue Jira guys. Di samping gue Ara. Kali ini gue mau ngeprank ngerjain bini gue guys. Jadi muka gue nanti gue lakban semua guys. Gue takut-takutin guys. Ya Ra? Takutin bunda ya? Hah? Jadi muka papa dilakban. Ya. Nah kebetulan sini ada burung hantu guys. Mainannya si Ara nih. Ya. Wah terbang burungnya. Sini. Jangan situ ada kamera. Ada kamera. Nah. Oke guys, gue lakban dulu muka gue. Apa lakban dulu? Ada turun. Kecilin dulu, kecilin. Apa guys? Kerjaan bunda ya. Ara gimana lihat apa? Hah? Nih lihat nih. Serem nggak? Yang. Takutin bunda. Hah? Ya. Kita takutin bunda. Aduh. Kebetulan gue di gudang nih guys. Kameranya belum. Berani gerak? Berani gerak? Kasih bunda. Kasih bunda. Ayo. Diam guys. Aduh, Bul, lu lihat gua gini gimana, Bul? Hah? Bangun. Ngapain sih lu? Lihat gua gini gimana? Dia minta amit. Sayang dong. Yoga! Oh, gelap lampunya ya. Gelap, guys. Lu kalau gua begini gimana, Bul? Mau gak lu pergi sama gua? Oga! Hah? Oga Kalau gua begini banget. mau lu pergi sama gua? Oga! Kita ke mall. Amit. Ini dinamakan operasi lakban. Bukan operasi plastik. Sayang dong. Gak mau. Sayang dong, Ra. Ih, geli banget ini. Sayang, Ra. Sayang, Ra. Ntar ini lo beku lo. Coba dong dilepasin. Oga, nggak mau ah. Ra, lepasin enggak? Lepasin enggak? Lagi, ayo, lagi. Ara nggak mau lepasin, Papa. Nanti kamu ke rumah. Lepasin, Bul. Enggak. Ra, lepasin enggak? Yang. Nih. Hidungnya nggak senapis tuh. Ra, Gabi. ini lepasin. Nggak bisa. Aduh. Pelan-pelan. Susah. Aduh. Aku mati.
Ada bantuin bunda tak? Iya. Nah. Iya, kena cincang. Keringat. Hidung gua nggak napes tuh palingan. Alhamdulillah bisa napes juga. Ngomong banget lo, nggak mau pergi sama gua kalau gua begini. Oga ngapain? Orang PA. Ini belum semua ini. Buka. Pakai gunting. Mana kinaranya sama kakak? Wih, jadi ganteng lagi guys. Oke guys, jadi seperti itu guys. Bini gua nggak mau guys kalau gua begini. Bini orang lain juga pasti nggak mau kaki begini jalan. Orang PA. Sini. Apa nanya tadi reaksi bunda gimana kak? Iya. Takut gak bunda? Takut ya? Diciumnya nggak mau ya Ra? Sayangnya nggak mau ya? Ara sayang papa dah. Sayang papa. Nah, oke guys. Jangan lupa apa guys? Like, comment, share, dan subscribe. Thank you guys. Dadah.